Akwaba shunko eba too much GH ifide so bonu aba midin edina na ama owusu anade e trend de esi o manmu epe ene de esomo ewo yefide so na ene de ensem na abeto dwa no efa eyekuma wood actor ejako ehun na ebusa fo mo be kaya ebrebi a etwem e last week mo wono no news ba bonten and news no e kire se ejako no wa twere ne nkwa te se we're getting involved in a gory accident. So we feel at 34 assassin. So the same who say a jakona emu eba bonting ebe denouncing news ni se no krena. Even blogger will post this and news no kampono be holding on for in some na what the abetu jano. Na no na te say komo chiche eba pa and some no aye Dave Hammer blogger or to chun komo enema or sofa ni din day. Very Reverend Dr. Peter Ofori, our da as a funny din at the Calvary Victory Chapel, Eba Bontemeka said, Ebeya and Semna Abeto Dra Alpha a Jacko, a wompe, so for Penibi, and as a dephobia or Nimde, our Namia Semlin, Namia Poimu, no one any and share our empire, and yes, Adia, Sena a precu my daughter, any abium so said from Poya Bomo to a Ghana, and then Nam Swomoshromonqua Ewa Fimuno, one really our Hanasa. The corner be 8 me. I understand said a social media no OBBA to me ba obi na woni mu so a time of which I want the eka and seminunti and who being a pass or be bompire or man ni abre no asa pe odi for aka no na Ghana for sia bom ni abompire e de ama e ejako nebusa for ma memfa asem no enchire mu emro na metwa mo abasesia we to say you be enya etete wono se you ti se obi ewu ofie kura na ye wura mu kobisa de obe no ejitu mu kas ampa ansane ananso wuntimi ti asem no wukuru mu mfrase nanso yehu a abusua because we be kona nipa ne te open wu na ene yesi social media obi ti asem yenu miensa me na mete ne kane nti na o de aba betudwa dangerous who said the pakro so emfa nyabufu ese o suffer now obi bompire ma. I see. Because the part of Bible say I won't come to me. I know mankwa. I know your papa, I know my them or say a poison crab ma wa Winnipeg. I see. Oh, now the one no can say nipa see we woo. Now yes I dey about to social media. Did the picture. Now they didn't pictures what they attempt to. David who ye pa. What the yen share nipa ebo ma with you. Ye wura coronavirus mi ankasa be dem di for day once ye born with your friends prophet Stephen Paul once ye born with 2 years of course one time running away Stephen what in the interview say 2 weeks na the we yeah anambo it's true na no ya ye we kra Jako ajako yes ya born with eti we ni Jako pe baby father mo mpa ma ade ba ko say this is no mo bi nka e ba nsa ko penu num dware dware be 14 days oh okay wow dware be 14 days powerful ade ba ko so ko pe chako ya bidie kitwe bi ada se chako pada fashion handkerchief fashion home for some months and answer for two sunya se ne deda Enya nipa no nze nipa banefuo bi nipa bi a wotamfo bebi erade ni koduru ye no e wo mo penasa wo mu ni na penasa enti obi betimi de ye de afa ho enu nti na wo bie wa no wo no obi se chen na wo behu na sade chi na bibi to no a yetimi gina so becho nipa be wan se we na wo no bia na woni mu hwe enso etim becho ebi akoda ho prison ebi de ye de o makogina ahimfie de e de ekomu bi mre bi atwam and why say one thing ye na unhu ni ye na wo de wano kobo obi wutuo hey then trust so obi am wutuo David Bible say emfa ya no nka ewuo ya de obi esro ye nature isro wo dada ade ni pesro no wiase kase ye wuo na wu ye na esi ye de wawu ye wo wu bofo bi o ampa oh ye wo bofo I see yeah azaza
I see. Yeah, Angel Azaza. I see. Yeah, what the hedges. Ofria titi that's what you titi. Uja ye juma mo nyankopon. You cannot run away with Azaza. This is unyami adoma dom kopim bra wede. Intina me say emfa uma utimi nyode. Nipa wa utimi ko ho. Forces to me den ku. And our brother so Jacopo allow body edi free wiase. And the old jeja ho nipa betima ku physical spiritually. Wa zo betima ku wa gaza betima di full poison betima wu. Wa gaza betima nya accident betima wu. And you know wo de but nipa ho 24/7. Entini esi ya hwe entini esi nyamienu na ade ba akopɛ ewo nyamienu na ade ba akopɛ edi agro na ede na menya ngui na obo mewutuo kan kwafa me ho nti ukoto so nipa kra da ho say ubenya nkwa benya kwankase wo bewu yenka no wonanim ye ka no wonachi. Okay. Wow, you are seeing now kwasa o. Na okwa. You are seeing now okwa. Na nem rante no ye boy won wutu dodo. Especially celebrities for na nyamane. Wo de wo ye generous. Hwe nipa start bo na wutu acha 1 year. Acha 2 years. No free mu. Enti ntra okwa. Entra okwa. Na wo mo esi wo mo eye wo mo ti se de omo bodua de ahunahuna obi. Yebeti nipa kwana film. There's a story running. Olu MPPB. Or say he just did it. Na bibia ni mama. Mate say prophet one say. Obwa. No, fere na wa fere sisi. So no na akase bibi. Di oye na ehunhuna. Sebio nipa obo ni din so obo ni de onye nipa ketwa ha. Na se wo sa kunu wa mpemfo ede wo ho. Na se wakoye adwuma na se ntwia wo kakra fafa mpemfo so e. Wo de e ti we no be fa ni say o de kamalo na hye ni. Ebusuya for me sanso emamo akwa babiem. Apostle Adrian Pempe. Yeah. God's watchman. Yes. Apostle Bakope. Me am no. Bibi Amoko. Akwa. Kuisu akwa. Akupon. Nipa. Amwa. Apostle, mi nu din hia se ana me ni agi. Sound. Ye hia se am nim se nim de nyansa te se. Nyame asem a na eba me nkyenten de. Ne be ba so. Me ni agi. Ejina de owu sa no so. Okay, okay. Akoyi aba. No crazy. Wo ze nkoti nyame asem nye bibia ma. No crazy. To the credit do no aka no. Apostle, we de mami bisa asafo ma ene webusu obi ahun ye. Oh, onyankopon adonti. Obi ahun ye. Hodin ho. Oni bie ni fie. E de wa so e. Mi fie fo obi a enwo eye boko. Na me de mi didi se meti ase a mi ni ha obi a ntimeti ase. Yes. Apostle, yanko nsem no emu. Very Reverend Dr. Peter Ofori asem o de abetu twa say obi ye bo obi ewutwa. Ema owu ohunhum ebe onkakono no kresa. Ye bo obi ewutwa. Ema owu otime ben. Yo mitase. Me ame mame aba pa ama owusua. Na mi shira na wasipa nyanko ono oduma efo nyina. Amen. Semude mabetra mo fi kesi so. Amen. Sama san hweye. Yentie de yeka. Netimi aboa enipa nyina. Mi shira. Edika no metim me sanso machia ahwefo. Omo hwe ye etie ye no. Omo ye most important. Because omo ntini ye adwuma ye wo ana me boa. Aha. Nti yankopon hira mo mos bi na de bia ayi too much GH ye mumfe ni agoro mumra ho de bia. Me yire ne me ma asafo manyina me de obi a hye nyame nsa me hira mo. Ozua ya bo obi awuto. So. Nti etimi ba se obewu ana. Etimi ba se obi a ya bo no to. Obetimi ewu. Ebi nso a won edepende on owo de edamansan kom Hebrews 9:27 owurade say etwase onipa ewu prekope na owo na chi no atemuo eda ho eto owo de upew wo umpew obi a ubewu
so ti ase endi se obi ya bo obi awuto a ne nipa na e bo na awuto no e so hwe yi maybe eye daye maybe eye anisuade hu so se woni so bi anisuade hu no wonai wote ho bo se bibi e ba woni so ti se de wo hwe sini movie bi sa no eno ye anisuade hu eno ye wo daye nso angasa wada e na be hu ubehunu bibi santi woni betie no won se ade am hu ni se daye o ti na me chance eno e wo ho na ni nyina mu no agi se empa abobam ti se obusa me a awuto no de e betumi abo on na ese wo aya bo to se ubewu no wo hwe o hu su yi so de ntimi ka sa ne se e ga so obi bewu a onyankopon emre bi ni prophet bi and ye friend Isaiah eno ohini bi a wo Israel me ye friend no Ezekiel o yare owo yare so owo yare ne bo a wutini din a owo yare a ebekum yare ekum ni pa na ye friend owo yare ni nyame suma ne bo for Isaiah so ngo kan che ne se yare na wa yare no onyankwa wa no bewu o twinimu tan ne tetere betere tentene ye pekura obede obewu anu okobo na mane okoye no se Ezekiel awurade se me makanche o so wu na bewu ti hyew ufie nsamanse ye chese ye wol fato o japade na awo no chiche na wu achi no problem bi ama asem gasi o nya nipa ene suma Isaiah se won kan kire no na ni onyankopon no a owuo ene nkwakuta no okuta owuo ni asem adon nsafoa no wono na akoka sa asem na kire ehe na akofa na asem na yere na yedin edi na je se oni ba bia ko ukodi sini onye ye odifo nso abekọ no ho aso na abeka asem ya kire edi na je se ono aso wo hene ene wote o manum ena ono so oni nyame asem no se de nyankopon si tie nyina ene o se ene awurade masama ba me pa chaw ene o so mpa bom ene o sugu awurade so saa ene kan nyankopon akoma no sa frɛ oba Isaiah ho se ka ho ko tumika ne wo ka kire Ezekiel se wo hene no se mi na me kan se obewu afei mi nkunu bi o na mu di 15 years ato ne finish ya na so sama so no onyi ko nanim ti no onye 15 ya ka ho eno achi no mebo oman ho ban na magemo afiri sama na Assyria fo Sheiza fo so ama omo control magemo afiri is Assyria fo so nsem eno oga na mpa nyame amfa owo na ama endi si ebo uto ye beka che o si wowu ne se uyi onipa usoro nyame a so ohun nyame che no the only thing is a prayer and Bible. Bible. What I say? Abos Matthias said, no, say Ghana has say no. Will be our Ginny Ding, will be a name, will be a name. No, say if you break be night and shut that a woman was system, you say, you won't say, oh, didn't you make the I won't I shall say, oh, we a little turn now at the bunk of Fonobona. You can't say, we now, Nigakuno, Ababon say, oh, me, you show say any sentiment about Ponte. Now, Luna, Odi, very reverend. Dr. Peter for Edina Swaka said, Sena and go for Edomano social media or there. Obi astrano asem obi tibakwana obeka ho ha obi asom di etwa no hia to no beka na attract obi abi. Etanu no Edina Swaka said, enu tisi abo ne wuto ayaka say or involved in accident. Accident bi enso no abeje no ho se nye no cresta no. Ena ho behia so bepe odifo bi akona na se na kete wo bompa ye de ma na nu na me se mi hu se bibi sa no na dey na wo munti na se wonko odifo na se nya no krakra adenti no wonko odifo na se nko bompa yo me ma me osu a me da se nyame hira on asofo no bi ni adifo no bi nso no ya na ye mistakes on ye tie unim de tie America sa ye di me ka sa se we go the Bible way can be a way of software hwede Bible na kire on ye wo prophecy bi a asem bi ba e fa omani nyina ho prophecy bi fa ewiase nyina ho so and the prophecy bi o e individual onipa bi a
to man and now walk room more. And the one was soon who die, and now when you each. Oh, as soon as it's one. Nyankopon Yesu Kristo what can say? Luke chapter 21 verse 24. Oh, Yesu catch Israel for one say. Move to Tom Grantano. No from Mum at the Moko Amanaman in Uncoso. The Yasia on a mine a bit at Jerusalem. What do you say? I did a cock do say Amanaman Breno, a baby. No rabbi or prophecy, never Israel one. And he said, the end of Israel one, William. Some common or say, and son who are sorry, I can't cut papa. Ya or Tias ye demanding. A happen, a fulfill, over Israel as Jerusalem 70-80. Nas as more than the kind was in Crophobe Bangso. I didn't grant a kunkum. The more, if you bring your quite and never found in captivity. Mubako, and a woman general, Titus the Great, a woman, soldier penibi, and a disabled man, 70-80, and a fulfillment in a buy. So, and one to say Israel also, a cum woman said, dear man, I saw then you know, Bubu, you did that to me. So, Israel for, I know, now my name for count. 2, I'm a man, Titano, Uncle Paul, Eshem, come get me a time. Say, Daniel Menaso, a rabbi can say, in the year 555 BC. And then you miss a song that the Daniel Diane said, I hear who one may be Bassa so. Daniel 7. Now, your Omubabi do you asking answer to me. First world empire, Babylon, 606 BC, a happening. Some Nebuchadnezzar Nedi him. Second World Empire, and also by 538 BC, a year King Darius, and also by, and the Third World Empire, and also 331 BC, a Alexander the Great, and also by the Fourth World Empire, a year 168 BC, a year Roman Empire. It is Roman to me as in your Christ, and no, a year senior comes here. No, Apostle who did not so they can't be see as some okay, Matthias. One young matron, may hold your children. And he, be say bar, and come say bar, and you will say, I saw you were ye and come say it to me bar, and if I didn't to me bar, a go on one, no be as die. After being so be. Now saying, chair bear 3 weeks. And now. Obi so na yese na wababa yi woni me wo ho no ma friend say omra emagisika enkoto fundaka emrem tieni o me ma so na say onkoto fundaka mama ni sika ene wo koye dayem okay ene wo koye ene wo koye no o so du fundaka mu no o hwehwe mu no pa bi abrem no ene na ni tie ene wo bobo mama ne one chenny pa, woo, send Fundaka, it's a nippon, woo. If you not come in the other, which means, my son, baby, betting you. And I'm one, it was a chill compound pie, and a congregation also, your class for him. Number 2 of them say, and then young coupon a yatre. It will be in our home pie, Pabo, Sana, womb. It is as you say, you could come, oh, yes, Christy. Apostle. Okay, as I may be on the say, or so for nay catch the jackal said, Beya won't go or deep for be nasty in 1 month by a man. And go for Nakiko, on Wooye, Shane Tony, on Wooyena, and go for Kika. Say, we will car bonum when you accident, you go for Kika, and on Wabba, Temas and Yano Cray, and also for Naka say, Sank of Faki canteen at to a bimo to say, I preclude my daughter and went on no best of 4. And nothing because she'll do for being nothing on in the month. And I may person me say, not day in the war and 70 more bets me affecting my noon to your uncle do for nothing. No, I'm person won't chill a crammy. Obese was on who die or soon die in each year. I will a Jacko, and your babon, and yet die and yet each year. A would talk and uncle for a day bono, and no now so for leading us like I said. A bay our uncle for D for B and I say, now only no fan by bone by, but didn't they bet me up on by because yet you'll be.
amun kwa kono so e ya preku my daughter and now so ewu enu tu no waka sa asem na che no Usually me da sipawati na mi sha ohun se Ghana for so yedua ehumbo won yin ti amkasa ye pem obi tiri ba bi ukobo na wuto na yede so aso no da ya kai wonya no yi kira ma yentie na awuto na wo gbo no eno an se obi bewu unya sa de ni firi ne so hu esa wo de hu atuni ba so wo de bi atuni tirim ebi nso anipa no nse da nya spiritual man wonya shi enya din e otunfunu ena kuma wudufuo no wo ma yi sini ni wo ma yin etoto tono no wo mu ta etutu muro wo mu de abosom ebinum eyi ususa anyema no pa ade ye eto obi ogwa na edako ne hu ye ni ena opeso okunu nto de wuton ba obenya nyina so wo ti ase ebi gwa no akoye bibi ebi no akoye ni bibi e wo sumase en won timi nkasa o no de wuton aba and ya wuton so ba na honhom awomone ayere asom den and so one pa bu ma nya dia na awuton no ampani na ba so enti enu ti na osofo ne kacha ne so won ko podi for na asenhye enti so osofo ne kan sa meni ne ya adwene okay ye tie meni ne ya adwene se ejoko no onya sofo okay ena won se dan spiritual man se on o isini an oyi isini no cha enti o wasori a okwa ongo hu ni sofo no se na nkofo ke ka fa me ho enti bibi se ba so dia omwa me sofo bua me na ade ni eden enfiri mi sonko anan so won won so betime gina onyina won se me di ohene Ezekiel de no eye example no onu ye ko catch and direct say na esi so ate eto onu abom pai ya me de che no oyi firi ho ma me bua na eti ejo gonzu no omomote na se obetimi onfa ni agoro because we are saying Awurade Yesu akase ayi enipa nye John chapter 2 24 and 25 was me nimidie woni pam na obi ni nipa ho dance ye nkyere me na mian mi nipa se di ositie papa Yesu ne kan yo etu oda sani nya wonu nu akura to no eto nsadidie no otimi yi ma obetimi abodua obetimi di aduro bi ayewo ekun ato atwene because of bibi kakra wonti Judas Iscariot Yesu esuafo no ni mu akotene ama mamba jam no ni mu akotene oni mu pa enu ne ko yi Yesu maye onu a wo se Yesu ka se mu ba ko be yimi ama wo se Yesu de na wo ye spiritual man onu no eni pass no nye nipa eti no ni bibia eti wo ka se mu ba mo am ni mu didie mu ba ko be yimi ama no ampene ovene yo mu nyina nwa wo se mi ana because so wonderful say de o mu ni Christ sitie no na obi be yi na mama ya bona se ni makunu ya o mo amuntem enso ba ku ye den eyi ni man so eti nipa ye koye ba no woni ni kuma wudu fo ni celebrities ni o mo ewo nyina nyum nyina na penasem nyum nyina ene penasem Luke 6:26 wasi se nipa nyina pe wasem a e ka ho asem pa die eti nipa nyina mimitwe nipa nyina na penasem ama wutuwe nyani penya na po asem opani o de adwuma ya nyani penya na pena asem o adwuma fo nyina ni obi o kwa adwuma kwa guku ankope onwo hu ne me chere o de sani nye edi sa ejoko wachidi wo Ghana ufiri di ache etu obi o hono aka no kunanka wom na ka on ti ase biu enti ejoko mu de me se wo momodi a de so bu na ka no onyina so se so bu mu a ho se sofu na tima frɛ no me de meka ne se se sofu na tima frɛ yako ana o so de about social media o de about social media dia why ade but he must call a Jacko himself our office ana ni fie one interest is a Jacko de akukọ so na metetia no enya fe ebetimi esi enti me amfa condition yese Nyankopɔn na Awurade nyimfiri ho ma wo na ye breki owuo no a awuto na ye bɔ no na trans kosi kama Awurade na nkasa befro so tiase ye ene ye janun fine apostle eye Jacoba abonti no be ka say onukwako a wode sa story ni beto abonti blog or this story ni beto abonti no wo be holding on dem be come ranim fo enim na say
the watch they be etimi aye no na no me bi say sa kwan na ofa so de ba bonte be ka say meti ase na ngwako na oye sa de me de me ko emranim fo na be boa uzu amida sipa we emranim fo be na de ko mani say wa bo na wuto de o sha say ebo na wuto man oni ni pa bro e wo so oni blogger no oni say o so obewu onze eze ewi ase no se ne esitie no emu ayehu ena wo ya so wo ya ena bebre so pefe what you say Matias o penimonyam na nipa nyina atene nka se nto obi ye star obi timi efremu asem bi no de ato no so ye be ya we say na social media no no so abaye popular what you say sa na nipa bebre tie so enti mini ejako a de metima kan se ejako no onya botre na wo de omompai so wa so bi a okwa oni so fo no mompai yes so a so fo na o de sa de we betu social media sen kokko si obewu ya aye rumors ne na Ghana ha no onko no so fo betima boa no obetima boa no mpa bom enti de ekoso ne de enya ne kwan no so but ni bala kan ekoso ye nyina ya tibi se de ko bewu ebi kura kan so wo hu kura mpo dada eno won ba out say there be nyesa na tie ohun ya me kire no edi sesi ya no sa akoba ni say ya aja ko nyina pintin no on pe ba bi mfa ba bi e won pa mfa no enya ti garo o enya ko ku firi so enya ya ntanu ni aboso won kro Ghost watchman yes won ko na grada mo hon ko si aga ma no ho de okoko be wu ntem Mikachero, oh yes, it's yes, yeah, one Yankopon, only Pebia, what bring a hum, only payable, only a commission here. Say Jaco, Nanga ono, a Jaco, Jan Crofona, one must say, and you also do one from Rakan on the Adeno, stop all. On ya cry, me a mom packet. Bravet me fear. Yan Chencom, 3 days and 3 nights, and after 1 week. Yes, you want for him pie and young pieball, and soon play Yankopon, when you liberty. Piro no ba hodi because when him bi Bible mo no so no agidi because obi o yo hini o Israel de no oti ana me boa aboso ye de nkomo no esi asema pese me fem bisa wo entwa to kra ne se ye so a yete se ye bon kofo wuto ne ye gitum no me hwe ntwehwemu bia yate no ye so ye kabi ne ye de ko no ye so no de na wo ka kire yin se ye de yete ya ne asom sa so wo no obi na be kan asem kire wo so me da se pa na wunze obi be kan sem kire wa wu nipa na ye be kan kire wo no o so to boase na nka ohwehwem ne nipa ye nya ne sa o te da se abrawa wo ma na kura so ena awiase ayete no enipa ye no mo koba no abo be kawa efiri wuntum so edi nipa e wo Ghana ha no ya Yesu nkasa unu ze Ghana for kasa pa Ghana for kasa too much social media ho ensem ogu ho sem de mo na mo ye media for ndi know everything so ye kasa too much eno na me ye nkoye nim no eno na me ye nso apa no obi ye bibi ko na nim a na ye asa obi a wo furu bia pa ni obi so gina for mo so na no twon sai eka ni papinko na wo adwuma wo ye no abọ na nka wo nam na wo sresre na wudi no asa ono ko na asa dia beto social media no asa abọ ochi wo onye me chere no enti enipa na ye wo mamu no awurade wo asem bi wo Matthew 12:36 and 37 papa Jesus say asa hunu biara nipa be ka no wo bu ho contact mu da na won sam so ono na be bu fo won sam so ono na be bu bem eti ni bia wo kasa wo tibi bi ne sa wo ka asem bia hunu se asem na wo ka no no kure na wo ka no kure na a kire nipa na sa wo ka wo twa toro na de ato nipa so nipa da sani enye so eti no wo se ya tua boase na Ghana fo obi a hwe na kwan na to de niam ye na wiase wo ni yam banko se wi wo di ase na wo ebewu da bia Ghana fo wo ebewu owuo mon kanda nkwansem kire nipa se asoma mente se obi adi ato obi so aka kire ne se we obekọ heaven me hu se Nyankopọ de na akọtena heaven ya be ba no kọ heaven wo ru bi da
won bi organ hada ye hwehwem ye hu ye be oh David me ye free twumontu penso twumontwi penso edibeti samri me hu so odivo bi organ na hye nkom se osoro ahema no atofo we papa we ohene we obekọ heaven ni bi ebi ma na mo obewu eni entem a ye be kan entem ye be kan because ni pesoro wu eti wo de owu asem hye obi se pe na de yem hyehye no so Apostle for final words to Jennifer eti de me kan se ozu a na mi hira o de me kan se ewia se e wo no yamfa hwiama yamfa hwe nsu nko enti omanyemu a yete no se wo ye star se wo ye hwan se wo agidini wo nipa bie no wa ne dini sen Kristo din so wo hia me kire no obie no wa ne din eso che Yesu din ene dini na waje no na me ka kire wo se wo wi nti ya se ewia se we no wo be hwe wo mo a ya gidini a na abonefo na dɔɔso akrɔmfoɔ awudifoɔ dwamanfoɔ isikanibirifoɔ pofoɔ abosomsomfoɔ ɔhu Yesu Kristo ebisi Israel Musa kama John 27:15 down John 27:15 down wokinkan kɔ a emra eduru Israel fashion no nyame ma fashion bi e wo friend Passover no yana amnesty bi eba ema ohene no eni wo man no obi a odaf efiase no ye setini free ye jano edina odadiani bi the free prison a waji din e friend Barnabas eni edu woni Kristo be jina ho ono obi so mo se ho na me setini free na ho na me mo na senwem me fa na mam nkoku no wo mo si Barnabas maye Barnabas maye wono so wa Bible no se wa di bone agidin so ambani ampa no mo ya no aseti ai Barnabas free na oyi Kristo no ye no kwabo okunkun ni no ne yabo na senwem eti wa didin so eti media must the whole world onye Ghana nko o ne Ghana nko a wo mo ya didin bia wo kwatun kunkun de Bible toto wo ne ye ne abrabo ho a abone for the dot be 90%. I'm telling you. What you go no one pram ko bebre ne hum ma I was for nobody to Ghana for ya ka sempa oh na Ghana for ni ma ye ne na ha dwene eti me sra Ghana for mu sakra ma dwene ne nyina ye hu se nyame edoye no ma gie enye sa ebe ha eti me sra mu edwumadie no ebesia na me number ni ye bi a person ni mi din kita ho kwanda ho 0544 262614 0544 262614 ena 0207020011 02070211 bidamo say awurade ntene ni mu kire mu hira mo so wie ewo Yesu Kristo din mu amen ebusuafo enede aha enemebe ma yekwan ama yedi dwumede no esi bomodia efa wadwenkyere a wo efa nkoma ya twetwen etudwa awo ye comment section ne follow yen awo ye IG page @gh_. Midin Edna na ama owusu amene Apostle Ajiman Pempe enede yesi nkonya atwetwen nkomo na safo da no eye the Bible Church of God 7 days ka so atuba junction kwan no so a ohonom ena betimi ehu asafo no wo that's an ebesa din shemu bi makram.